Siyakujampisa uyasijwayela amasiko. Hayi inyembezi lezo zethu. Ke batla ntho ke batla mo tseba ke mang a entseng o uswa ngole dipampiri ha o di bone dipampiri because of like hana any right or a etse because of ntho ke shebile ngo ke searchile everything the documents tsa bana ba everything ngibonisa ubuntu Uyambona? thank you hello Hello. how are you ngisaki because of bakuzoba better if bathu mawala abantwana uyo othengise indlu you understand so yena akathengisanga indlu ukushiya nayo nakhuluma akakutshelanga ama personal matters wabo nefamily yakhe Sicale ukumbona amasizongcwaba umama. So manje njengoba sifika sithi siyamkhipha akafuni ukuphila. Uthi yena uhlala 7 years yonke. indlu kamama yakho Yebo. Ngoba asinaso isihlobo thina esuke eZimbabwe. Uyasilwisa. oyena ufike eZimbabwe Asinaso isihlobo nje thina sithinteki thina eZimbabwe. bonisa ubuntu Uyambona? ngibonisa Ngiyabona ukuthi manje ungilethela ngiyababona ukufanele. umthetho mawuthi le ndlu yabantwana bakamama Qulu bakamama Mvilo liyaqulu indlu yabo akuyi ngokuthi ubantu bekabasha amaphedi that's why ngisho ukuthi wena umusa wakho ngiyawuthanda Nkosi yami Awukhupha abantu. Sambe ngeke. Uyela eZimbabwe namhlanje. Manje ngitshela ukuthi usemabhola. mina wena Uyela eZimbabwe namhlanje. Manje ngitshela ukuthi usemabhola. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got up today. And this is exactly all about Speed Journal. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those already know me, thanks always tuning in. Without forgetting, wait again, but for hulu, they share the videos I want to subscribe. But for hulu, you copy the guy, you can follow on Instagram, you TikTok, ki Lady Blue 080 hashtag yes baby mutomhulu. So but for hulu, you want to my brother, my sister, if fella ki ba yes fella ki ba fe chance or bona ba ipolori. Mabitso bona ki mang lo wa ba ngoletse. Mutomhulu le guy. Sabona unjani sisi? Ngiyaphila namputhu wami bengisacela nje utshela ama viewers we Street Journal ukuthi wena kahle kahle wawusibhalele today Eish. Khona nje kungendaba eOledi yabo. Ya kungendaba eOledi yabona. Ngoba manje into eyenzekayo nje ukuthi nje sesafika la eOledi diploma khona ke sithola ukuthi kunomnye usisi lapho. And lo sisi masimtshela ukuthi sina la thina ukithi usitshele zakhe indaba ukuthi yena kwakhe kanjani ngoba simazi ngoba futhi lo sisi sinasiqala umbone emngcwabeni. Okay muntu omdala ngifuna ukuthi ama viewers we Street Journal understand ani Yeah. ngicela ungichazisele kahle uthi wena kahle kahle indaba kamama nomuntu ohlala kini kwenzakalani mina understand Kahlahle lo muntu uthi ukwakhe. umama yena uphi So washona yena. into uyishoyo umuntu Nalo omdala muntu besingamazi nokumazi lo muntu usihlangana naye emngcwabeni. Nabe singamazi lo muntu. Hamba noma sisi nangu. Okay sisi wami wena ngegama ubani Mina ngumelva Qulu. Okay sisi Melva Qulu ke into engicela ukukubuza yona ukuthi ngoba ubhuti ngiyamuza ukuthi uyangi-explainela but ngifuna uku-understand more nithi kwenzakala ngicela ungichazisele kahle ukuthi endlini kamama kwenzakala ini ningibhalele wine ibhalele uLady Blue today wine Sibhalele ngoba ukuthi khona usisi lo mekahlala nomama. yes Thina lo sisi asimazi. Sicale ukumbona amasizongcwaba umama. So manje njengoba sifika sithi siyamkhipha akafuni ukuphuma. Uthi yena uhlala 7 years yonke. indlu kamama yakho le Yebo. nina beningubhuti wami nosisi the time umama lo kwahlala nobaba. Sina besambe nobaba nje sesibona ukuthi manje ngesikhathi siku funeral nanku uvela abanye abantu bathi bona bahlala kithi Oledi. Yabona indaba yakhe ayini. so uma ushona na ana how many years kanti molona na dili Ama msekani Chris ayina besekana 58. mama wena ushona na 58 years ohloka fesika 58 years Yeah. so njengoba shona na 58 bekahlala nobani umama wenu la Mekayi-1 umama. akana abanye abantwana yini kwena Thina simazi ayi1 ngesikhathi sina ke makuyiba into efuneral sithola ukuthi nanku sokuvela omunye umuntu uthi yena ini asimazi nokumazi. I-relationship asikisibhuta ukuvala umlomo i-relationship yakho sisi nawe bhuti nomama wenu beyinjani ngoba bekwamela ukuthi nina niyazi ukuthi uma uhlala nobani kanjani ngoba ningabantwana bakhe ngithi so into engifuna ukuyazi ukuthi bekangangitsheli yini ukuthi uhlala nomuntu la ngaphakathi umama Umama kasitshelanga ngoba thina sathi Yes. umama nobaba bagcine bacabana. And then sadecide ukuthi kungcono sihambe nobaba. Sashiya umama ngoba ibehavior kamama. kanti nihambelile how old Mina ngihambe ngine 12 years. mina bengina 15 ngaleso sikhathi. Yeah. So ibehavior kamama umama makuumuntu othanda ukuphuza like abangana. So ubaba mengazwani nalento leyo. So sigcine sahamba nobaba kwasala umama. so umuntu lo ola endlini kamama wenu uthi yena nyaka zaphuma Uthi ngeke Uthi aphume ngoba i-right yena to uhlele be nomama. Uthi unikezwe umama i-right and umama soshonile ubani ozositshela ngoba sina siphethe amaphepha.
ngoba umama kashonile indlu yami nobhuti wami. Uthi yena ngeke azaphume ingakho thina sicabanga ukuthi akufuneki ukuthi sithathe imithetho sifake ezozala ingakho sibhalele ukuthi nizosiza nayo. So ama-title deed bhuti wami kena ngoba nginicelile lapha ngithi mina ningasho ukuthi bayinginibuza kayi2 ngiyanibuza ngenxa ukuthi sometimes ngeke ngithanda ukuthi nginibuze ku-inbox ukuthi kwenzakalani nginibuze la futhi because of lento asiyenzeli thina ngiyenzela nabantu abangibhekelela ngithi so that nabo if bafuna usizo bazokhona ukubona ukuthi bangancedakala kanjani abantu abadala. So lana kahle yini siswami Uthatha ididlikile. Wonke amaphepha ala. Yonke into iphelela ngazi ukuthi ukhuluma lo ngoba yithi abangani abantwana babo. Angazi ukuthi ukhuluma. Oyigama lo mama uVinoli. Yebo. Ngoba nayo into ibhalwe la. Ngiyabona bhuti wami, ngiyabona. So luna le merit certificate ya mama? Why ila? Oh, beyihlala nobaba? Sayithatha ngoba umama mukumuntu othanda utshwala nabangani. I-death certificate yakhe ihlele kubani? I-death certificate kamama? Nayi lapho khona. I-death certificate nayo. Nayi ngiyayibona. Lina batho respect yonke into ebonisa konke yonke proof nalo mama kuyavela ukuthi abantwana bakhe angazi nokuthi khona futhi ubuya ngaphandle lo muntu angazi ukuthi yini into emhlanganisa nendle oledi ngoba asinazi isihlobo thina esuke eZimbabwe uyasilwisa yena uvuye eZimbabwe asinazi isihlobo nje thina sithinteki thina eZimbabwe so angazi ukuthi imali lo muntu kahlahlisa ngikwenza yazi abantu abadala into engithanda ukuthi linali proof ke tlolithusa uyibele body home affairs ribone ngitho yethu jwa for no ke ngicela siyeni ngaphakathi sokhonana ukubona sokhona ukuthi ngilithole ngidi lawyer sesha ngizobona ukuthi kunjani nokucleana ka clean lo sisi asingene ngaphakathi siyombuza ukuthi kwenza kanjani sezwa futhi ukuthi uyajola umane efaka amadoda lapha ayikho into abayenzana lapha eJari at least nalabo abantu vele siyazi vele nokuthi laba abantu base round labo mayihlalela ngeke baze bambheje nokumbheja ngoba abasebenzi at least uclean iJari ke okay bahleka nje ukushaya nje ubush nyana kuba ngathi kuyabukeka laba ngiyakuzwa bhuti ngicela ke nasihambeni ke abantu abadala ningiboniseni bathu babahulu kitsa mali OC kamo kitsa mali ya buti wa hae ga tsamaya re ntlunya mme wa bona ska mmabona na hloka fetse ska ha so dula motho mo a sa hlola a batla ho tswa e re batho ba bolesentse so asambeni ke so bona le situation niza ngibonisa because angithi nithe sibeke ubona sister yabona ukuthi nje ezibhlungu la kimi le yeah abona ngesikhathi sikhulela thina ekhaya lokungekho so bekubukeka kuyilenhle bonakala nje ukuthi sikhaya ekhaya abantu abaphilayo uyabona okay hayi lento enzeka manje la re bona tsa ibatho baholo hayi lento enzeka manje yabona njengoba sisangena kunjani sizala akaze bethi bazama kwenzana okanye bazama akathini njani kunjani yaza icaci nje nale yaza umsangano nje lento abayenza okay batho ngiyabona ya ayona indlela engene egedini bukani kunjani tshani lo askis my sister wait mazani afende akunandi ekhaya ya ayi okay button okay yaganga lo sisi bayasho nabo batholana ukuthi tshenta amadoda nala eJari abanye bayebalwa la angasibazi lesimoshela iproperty gogo Nani yapika mtundana. Singahlala phansi. Okay. Angazi ukuthi nizoba right thina never nibehulela ikhemera. Umuntu omdala kunjani? Hey ngiyaphila nami sisi wami Nkosi yami. Mina ngu-Lady Blue ngegama. Okay. Ngu-Lady Blue ngisebenza kwa Street Journal. Ngizelana nabantu abadala sisi wami bangibhalele ngiyazi ukuthi uyacela ukubaba ngicela ukubona. Ubazi kanjani? Usisi nokuthi ngahlala nabo kufuneka kamama. Wahlangana nabo kukhona ubazi ukuthi umama unabantwana okudala kutshelela ukuthi unabantwana. Cha bengiqala ukubazi. Boqala ubazi. Umama beka ngamention ukuthi unabantwana. Bebangavakashi bona. Cha. Okay. My brother this is nangu sisi omdala ngicela nemtsheleni ukuthi wesila nginganithatheli izinto ngibe fasting mina ngakokhuluma. Thina sila sisibhalele usisi ukuthi asisize ngoba masiza la sizokhipha endlini kamama wena ufuna ukuphuma. Angithi yakhumbula last time wenza. Yakhumbula last time bewenzani ngesikhathi silawo nisitshela ukuthi wena usitshele zakho nje indaba usitshela lomsangano obusitshela wona. Sabona ukuthi ngesathi umthetho usufake ezizandla. Ingakho zesababhalela bona ukuthi bezosisiza ngendlela straight.
okuyinto wena ongayazi vele ngoba nawe ukuza kwakho la wena angicabangi ukuthi unawo amaphepha wena angicabangi ukuthi unayo nepassport wena yaseZimbabwe la wakumele singaphandle wayusisa ngaphandle umuntu wakumele singaphandle angithi wayesenza kanje angifuni ukuvula lama title deed lawa ngaphandle and stuff okay umuntu omdala bakutshele bathi indlu yakho sonke lesikhathi bebekuphi bengiza lapho mabezothi indlu yakho manje mazokushona umama nobaba bahlukana sihamba nobaba thina yikho umama wena umthola ayiwanda ilesikhathi kuyitime wona sozositshela ukuthi ukwakho la ngicela sihambeni ngaphandle sozositshela ukuthi ukwakho la soyenzani ngaphandle okay but bobo asifuna sihambeni ngaphandle hawu lo muntu okay sisi ushaya umthetho kodwa sizofuna ukuthi ungichazisele kahle mina ukuthi kuza kanjani lendlu lena labantwana ngeke bayithole le ndlu musuke yafana kanjani sonke lesikhathi bele kumazo ukuthi ufuna indlu bese nobaba wethu wabe ngakulizo bawashela mama sisomdala wena ngeke understand ngoba wena ufika manje mina ngifika manje mina 7 ezinhlelo wena yonke la wena wazo-own indlu la eSouth Africa awunana right sokuba la my brother no sister akwenzeki kanjani sonke lesikhathi bele kube zonke indlu yakho after 7 ezinhlelo nomamenu la waze washona ngikopa lithule asiwazi nokwazi my sis lalela ke nama ngilazi okay my sis amamela he uthi uhlele nabo lana 7 years yonke usiyabonga ukuthi ngikani tu uhlele khona lana 7 years yonke njengoba uhlele lana uyithatha kanje uyithatha angazi ngebe ngicela ngiyabonga ayiwana okay my okay ngicela usikhulume sihlale phansi because ngiyabona uyasizwa usuthi ngiyasizwa kancane hayi ngizakubona isizungu ngiyasizwa siswami into engizibuza yona ukuthi wena uthi reason yakho ukuthi oyithi ubuchale stool thank you buthi before siya kude ohlala nobani la ngihlala ngiwa uhlala biwana so ngicela ukubuza something ngena the time umama shona umama saphila nivumelane nathini wena nomama ngalendlu umama wanginikezeni makakunikeza umama wathi yeah wanje thina abantwana musi ngoba mina ngafika lapha ngingumuntu uvele ngizifunela umsebenzi wabona wangiqhasha umama ngalokho ngimklinela kanjalo wayibona lento lezo ngazi ngagcina nami ngithola umsebenzi alright so the time kana kweli lifula mama ngomncambo kamama ithe mawubona ingane zakho utheni because owazi ukuthi already unabantwana ngithi yiba bazake bathi abantwana bakalo mama abantwana bakalo mama ngoba uma mvinoli ngithi yeah so abantwana bakalo mama siphethe ama title deed death certificate everything yakhe la i-marriage certificate ayikho into ngizazi kanjani mina ngoba lezi zinto mebazifekile nje amayisisi ungawari lento lena sizoya kuma home affairs ka ufela re tsamaye bona I will make sure ulithola two seshapa baba search nabo boyithuza wena njengoba manje uthola umsebenzi nerate nongavakashela hayi lokho sivakasha ifuni wena bengakwenza wena beyobhisi yezo basitshela lokho ngoba manje akasebenzisa namadoda abanye baze bala manje bayangifuna ubhadala irent mama ngekasitshela ukuthi lo muntu sowuthola umsebenzi umtshela ukuthi kumele abantwana bazenza clever la ngeke babuye manje sebezothi indlu ngeyaphi after 7 years wena kukuphe ekhaya sisi njengoba ula ophuma eZimbabwe njengoba uphuma eZimbabwe kanjalo uyazi ukuthi umuntu omdala ngesintu ifamily house uyazi ukuthi if umuntu azela nengane leyo ndlu leyo iwele abantwaneni bakhe as long as leyo muntu angayithengisa yini because bakuzoba better if bathi umawala abantwana kuyo othengise indlu you understand so yena akathengisanga indlu ukushiya nayo nakhuluma akakutshelanga ama personal matters wabo nefamily yakhe into ezakalayo ukuthi umama nobaba bebangazwani kwayenzakala ukuthi abantwana bahambe bayohlela nobawabo wabe bengavakashela umama wabo leyo kuvakasha sisifuna ikwenza ukuthi wena ubize ukuthi indlu yakho iyasebenza iyozisebenza waseqale njalo ukuthi lana akukhuluma ukuthi abanayo nepassport lo muntu iright ukubala sezothi onindlu my sis kopalithule my brother lento ayikhulumi ngokuthi wena uyafuna ukuphuma kakhulu silandela umthetho bengenzela everything umama wabo la ngimwashila wasamaphenti kwasana ube kuphi na lo ntombazana wena ungena lapho wena usiziwe wanikezwa indawo yokuhlala wonga lokho ukuthi wena uhlele 7 years sofuna ukuthatha abantu abangenadanga angeke ukubone ke yazi siswa mlalela mina ngiyayizwa konke impahla zakho wena namhlanje useZimbabwe imani kani
Okay, lalela nesisi. Mina ngiya-understand ukuthi kubuhlungu ukuhlala nomuntu. Mina iqiniso ngiyayithanda Nkosi yami. Angithandi ukuthatha iside but lalela. Ngiyalazi iqiniso ngoba ngisebenza ngabantu angina choice mina ngibe neqiniso. Into engishoyo ukuthi mina umuntu omdala ngiyakuzwela into oyikhulumayo. Uthi kimbo washa ama-paint wakho yenzani? Lokho kubuhlungu and ukuyabonisa ukuthi wena umuntu ocaring unothando. So ukuthi inkinga ukuthi lana silandela umthetho. Umthetho mawuthi lendlu yabantwana baka mama Qulu baka Mamvilo liyaqulu indlu yabo akuyi ngokuthi ubani bekawasha amaphedi that's why ngisho ukuthi wena umusa wakho ngiyawuthanda Nkosi yami ayikho into ebuhlungu njengokuthi uncede umuntu bese ashona mele uphume lapho uyayi understand lento engikhulumayo so inkingi ukuthi amaphepha yasho la ukuthi labantwana laba kukubo la mara lo mthetho uyatsha ngithi angithi uyatsho usebenza kwani umthetho lawo yasho ukuthi umuntu angahlala 7 years emzini wakho umuzi ngowakho mama ayisebenzi kanjalo angithi uyasho ukuthi umsiza abantu wena uzofuna umthetho ungaphathanga namaphepha sisi nepassport awunayo kodwa wena ukhuluma ngamaphepha hayi imithetho eyama-citizen eyama-citizen la ngendawo wena uthinteke kule but shuthi labantwana laba baphume emakubo wena ube nelikini bangabwina lapho bahlala khona balile kubo bakhe musi ngicela ngitsheleni usisi ukuthi ireason yokuthi nifuna indlu yakini back ngoba yakini vele nayideserve vele nibeniwe nifunela zonke bebe ku uyazi 7 years sisihamba nobabwethu and wena ngeke sichazele yonke into ngoba wena awulutho kithi hlangana wena emngcwabeni umama usizile wena usizoma ngihlala kulomuzi lo ngeke ngize ngiphume kanjani ekhaya ushiye bani ekhaya bo kini le Zimbabwe kunabazali bakho buyela kubo ngiyabazali bakho ushiye thina uyazi ngoba vele ngiyabona bebavathela mama nje ukuthi wena baphuma khona la angeke my sis abo sis baba nama personal matters into lana ayisho ukuthi bebaku into ekhuluma ukuthi mama bekathanda ukuphuza futhi nawe yazi bashilo ukuthi labantwana laba bahambe basasebancane baze bayohlala nobabwa so when into mali we understand ukuthi labantwana laba by the time bahamba bebasase yami manje bakhulile bese mina umuntu omdala today ngize ngokukhipha ngoba umthetho vele so awuvuma ukuthi ngingakhipha today uninga prepare umuntu angazi na understand I'll keep umuntu today uze naye today bese ngiyamtshela ukuthi uyaphupha uyakhishwa no mele kuyobheka lama documents kwenziwe yini kubheka kuhoma first ukuthi le ndlu yenza ini kanjalo understand yes so anyeke uyabona at least after 3 days mase siyibhekile lento lena uphume uhambe understand mele usifunele indawo or abuyelele ezimi kubazali ahlahle mina bengithi namhlanje bonke amasakana wakho wathathe yebo namhlanje hawu kanti manje silindeni wona sisi ayikho into ekuhlanganisana la yiko sagcina saza kuwe ayikho into ekuhlanganisana uyabona sisi another thing ngathi ikanje le ntwana because of isebenza ke cases elingathi uyazi nje wena mele shithi after 3 months ngoba kube ngikoke ngakulahla yabona into engi-understand because of that other time the time antse ke sebetsela batho ba ke awupholi motho omolo umthetho awuvumi I remember now ke rata ukula ke etsa ntho tse sharp because of ntwe ki balance nice mamela ya my sis wena into ozoyenza njengoba size manje umthetho uzovuma ukuthi after 3 months uphume la ube usuzitholela ispace sakho ngoba thina abantu abadala asina right you understand nomthetho awuna right ukuthi ungakhipha umuntu semdeni uya update waqala atshela ukuthi wena le ndlu akuse yakho after 3 months uyaphuma so into engizoyicela kusisi after 3 months vele bayo investigate abacheck kubonakalisa ukuthi thina asina fraud and asikurobi indlu but ngoba indlu yabazali babo and wena ufuna ukuphuma uthe ekhaya kuseZimbabwe mara ufuna ukowna indlu yabanye abantwana iwrong ngicela ngama right wethu amathi lalela okay another thing nama right wapha okay unazositshela amasimba into ukuthi ngibona namhlanje basibonge lo mthetho lo okhulunywa ngawo ngoba manje ubese my brother lalela something futhi ngifuna ukuthi nani nginivula amehlo ne ngoba sibadala masingaka enesiyakhuluma shuthi nani the time senikhule kanje umama ahlala yiwani beningezi nivakasha ngithi nelisayhle liqombona yiloko ukuthi angithi ubaba njengoba senibadala kanje beniza nizombona ushone nini umama konje mesikhuluma naye ngefoni esikhuluma efoni nje sonke isikhathi kodwa nje bekunga wasitshela nokuthi ukhona umuntu ohlala naye kodwa simazi simcela ukumbona mazizomngcwatsha umama waye belingezi siboniswe futhi nawo ngeke sikubuza ngeke sichaze kuwe basazi phela abantu basibone sikhulele lathi yeah so into engisho ukuthi usisi ngiyayifila ipain yakhe ne ipain yakhe ukuthi yena ube nomama nanoma kwenzakala nami ngimnakekela lo mama since I know my sis kubhlungu khona kodwa umthetho khona singasho sithi siyabona lo wentombazana ubeka kusebenza isikhathi mama lakho washa abantu basana ubeka kubuya azokuya manje sebadala bathi indlu ngeyapho uyabona if bekuya if bebathi ngokuya ngawe kuyakhonakala uyabona kodwa kusela ngize ngiphume la
Hawu uyophuma. Never ngiphuma. So sikubonge ngendlu. Never ngiphuma. Yazi wena Uyophuma. uzolala useZimbabwe So, namhlanje. ngicela ukubuza something, sis. Ngaze ngiphula umthetho. Engilentshela khona ukuthi mina never ngiphuma. Ngizosala Bebona le situation yakho yile besiqale sihlangane nayo kuqaleni le. Yikho sizosaza. Angeke uze Unengane ngobani? Kukhulu ukuthi nanoma wadelela wayenza ini ngikhuluma nawe kahle ngibonisa ubuntu. Uyambona? Ngibonisa Okay, uyabona ukuthi manje ungilethela. Uyababona ukuthi bangenzani? My brother, stop it. Uyabona ukuthi bangenzani? Awufuni ukukhuluma nami. Angilali ngaphandle ngizolala la. Akafuni ukusilalela uyasenzela. Lendlu le. Sizobona ke ukuthi ubani Wena akuphi amaphepha? Ufunani ngoba nawo amaphepha abonisa yonke into unisitshela. indlu ngiyamsisi. Oh, indle yakho apha amaphepha bonisa ukuthi indle yakho. Cela nimove Wena ukuthi wena unakekela Suka umama endleleni yami. akunandlela yakho indlela yami le. ukuthi selisoba ngaphandle ngoba indlu yami. Whether you like it or awuthandi, after 3 months uzophuma. Never ngiphuma. Akusi choice yakho Never uzokhishwa. Uzokhishwa. Umuzi ngowami lo. Akithi ngiyakutshela umuntu omdala ngicele. No, never. Okay, emampileni. Ye baba. Kuba litho ngicela uthose umoya please. Uyasijayela lo. Kuba Ukuthi litho. ukhulula phandle Uyasijayela wena. Angeke Ngesikhathi mangikhula la ngidlala ibhola la le ndawo le beyibonakala nje beyinhle icebezeli yabona ukuthi wenzani wena uthe uyajola nokujola la ushentsha Wangazi uzoyiklina wena. lezi indima zala laba abantu abangasebenzi Wangazi uzoyiklina wena le ndlu le. bakhethe ngemali unganjani bakline ke unganjani Angisafuna ukukhuluma ngicela ukungena. Kanjani indini nawe aseyakho? Kuba le Angithoni idradwe wethi ngicela wozula iclinic. my sis, yidla abantwana laba bazoba nabantwana la next time. lendlu le iyakuhlula. Iyangihlula. Buka kunjani la? Nasendlini indlini yawo kodwa umuntu uzothi indlu yakho engazosihlanyisa wena. Wena ngomjolayo wena. Wena wazi ukuthi wayemekezi kumama. Aliyazi into eliyichaze kuwe. Ungibambi kanje wena. Nipambele mina aliyazi into elifuna nabantwana. wena la leZimbabwe namhlanje Akana maphepha amaphepha. Uyahamba. Uzokwenza ngubani ozohamba? After 3 months uzophuma la. Ngicela uziprepare. And kusasa nje I think ukuthi lalela. Uyoshiya imithi yakhe lo muntu lapha phakathi. Mhlawumbe umama umfakele le chef wambulala ngoba ufuna le ndlu. ucabangela Wambulala umama lo. Uyabonakala manje. Uzophuma wabiza Never amaphoyisa. ngiphume mina la. phelile siswama amaqhinga akho sisebenza namaphoyisa singakufonela lawo. phelile konke Akunanto yabona le Lo mithi yakho muntu ubulala umama. lalela yona vele lento engiyibonayo ngoba esenzana lokho wena bowenzana Ufuna le ndlu. manje sikhona ele mina ngeke ngikhona Akuna need whether uyabafonela bafonela ungababiza vele sizo. Akababiza amaphoyisa bazokubopha ubuyele Uphethe eZimbabwe. amaphepha uphethe ini? wena useZimbabwe Thina wena umthetho indawo ozolala Nami namarayithi wami ngumuzi wami lo. Kwenza Ngenezi ngihlelayo lo mthetho uyathi Amarayithi kodwa sebenezi umzulu umuntu umuzi wami. Mama uloku ubhadala busibekaphila. Bengibhadalile. Loyo muntu not that bekashonile. Njengoba Ubuluka ngila- uhlala 7 years Okay, lana udlule nomama. la Ngicela siswami, ube kancane ngizongisiza. futhi wami ngenza umsebenzi wami. Ngizongena. Lalela. Lo mama lo bowuhlala naye lana ngaphakathi for 7 years. Akusho bekungathi it's not like wena uduthi mama onhlungena uliwani. Umnikazi wayebeka sasekhona. Ubekalahlelwa ngubani? Abantu akamaka naye abantwana bamshiye wamnakekela. sisi kancane. Abantwana bamshiye ngenxa ukuthi bekangena mphatho impatho right ebantwaneni Umama wakho noma ngena mpatho mara kusala amaye umama wakho umama wakho bebele bezwe sometimes baby disturb I understand wena awazi ukuthi lo mama usukungazi ukuthi itrauma leyo mama ayikhosithe ngibana bayishwa awazi awukho icathulweni zabo namhlanje so angeke ukuthi awazi ukuthi abantwana bebasafaka kanjani akekho umntwana ongahamba ngo10 years ka10 omungathi jwayela ukuthathela abantu abadala manje la Besithanda bobuphi wena ngeke sikhathi. Bobuphi wena. wabe ngasalo mama bakhe thwa mama. njengoba ngimila Mama, wena siswa bebana 12 Wabe ngizothe saphila manje sekashonisa bamthanda basebefuna indlu. indlu yakubo lena manje wena uyilwela ini Akusindaba indlu yami. eyiphi iphatho ongayizwa ukuthi letha amaphepha ke Sisi. letha amaphepha umuntu omdala ngicela ukubona amaphepha waliphe amaphepha mpheli ipampiri lika swami Yazi ngiyasukelwa la. mpheli ipampiri swami mpheli ipampiri Ngisuke endlini. Awusukela yakho uzophuma ke. Uzophuma namhlanje. Asisakuphi neleyo 3 months leyo. Ngoba into oyikhuluma. fonela bakini ubatshele ukuthi yeze eZimbabwe Akuna bakithi engibafonelayo mina. Lo ngithi batshele lo muntu lona ubulala umama ngoba ufuna. masimniki isikhathi sokuthi aphinde abuyele la uzoshiya imithi hayi yakhe bantu abadala Already khona imithi lapha. lalelani kule mithi lomthethakazi bathi baba nisaba imithi mina ngiyathandaza Yebo. siyathandaza kodwa nje ngoba lalelani ke ungawari ngemithi
uyabona lo sisi lo akazi ithakazelo zenu maybe mama usuka amtshelile akazi ithakazelo zenu akazi imvelaphi yenu akazi ukuthi nina nivelaphi so akekho umuntu onamandla ukudlula uNkulunkulu ngifuna ukuthi nihlaleni yazi lento le uNkulunkulu nawo amandla uyabona uNkulunkulu nawo lalela ke so into soyenza uthozo after 3 months mona mothomolo re sentse re lo sebetsa ka ntho tse di title ditsi ka ofela ho seshiwe ho shebuwa ke ntwa bana ba hantle ho etsale eng so wena taba ya o tlosa after 3 months wa bona ko fa le 3 months sharp le mola o tshojalo o tlosa after 3 months bantu abadala ngicela singamlwisi nana uyangena wenza amasimba la kahle kube nje sifaka nama camera la uzokubheka lo muntu mina angithembi kahle afonela amafoni azokhona ukuthi ona ama documents but awufuni bazovela bamthatha ubuyele eZimbabwe ingawo ngise makafone fonela bakini batshela ukuthi yeza ha phone ke bona namhlanje ya batshela ukuthi yeza namhlanje ngoba uboshiwe nanamaphepha sozoclaim ukuthi unendlu la eSouth Africa hayi bona imhlolethu uthi unama right ama 3 months awethu ama citizen ama right use police station la ngifonela khona amasiko ya ikhona okay bengicela usizo bhuti wami kunabantu la abafuna ukungikhipha emzini nami bengicela usizo lwakho kune street journal la yabantu thank you hello emzini wakho hello how are you ngizwe I'm good and you ma'am yeah I'm doing okay thank you oh Mr Mamela ne ntshwetsa la ngmona ke hore o fonetse ke my sister hana di documents ane so mona ke na le title deed ke na le marriage certificate ke na le death certificate ke na le everything ane yabona le ama 3 months so ska ke na le everything jwalo ska ke na le everything jwalo my sister ka mo like she's from Zimbabwe and then haba tsamaya ene bana ba ntse ba le ba di documents so ke bana ba mbulelo so o founetsi o batla letse I'm so sorry hamba sabantu wang understand akayazi situation yethu noma ngengalunge uzofika mama documents wami unawo lo baba lo uyazi ukuthi indlela eliphile ungakini corona ataka dipampiri ibana Exactly. lokho ke ngikonfirmile lokho ke ngikulonga moye yeah ke sajane mang mothomolo ha le confirm ile gore ntlipile nga kwena ke kopa re sebedisaneng ka taba e sa mannete ene ha ne le confirm ane le kae mme o ingodisitse link e kopa o tholanyana my brother mme o ingodisitse link e because of ke batla re tse dintho ka tsela because of I don't understand gore ho ngodiswa jwang mme ka to hlokafala because of men asana no to hlokafala ho tlile jwang gore mme a ngodise okay o tlile ka dipampiri sisinkala maphepha mothomolo na ke rata o sebetsa ka nnete o ngodisitse ntlo e neng mme kopa a mpontsha dipampiri What? Maphepha. yana ka nna wa ntse dipampiri tse le gore ke ngotlile ga tsona mo police station pampiri siswa so my brother ke kopa botsa something if this thing is real and as a fraud o tsibile jwang o ha phone o call ke yena motho buang antantla because of you don't know us you don't know ho phone mang so wena o tlile jwang o qetella o tseba ke OCO le sebetsa ka ofela king le OC no ya no batla gore o batla ke sa ka mmereko ha o suka ha ke batla ho tsetsa eh baba ai kopa le tshileng kahle umuntu bambribile ke kopa le tshileng my brother one thing yasebenzisana nasonbamba ayikho ngeke dilungu unali kize u sergeant mang konje ke kopa le tshileng my brother ke kopa utlisa di viewers u sergeant mang ke mkhwanazi u sergeant mang mkhwanazi u sergeant mkhwanazi okay sergeant mkhwanazi ka gore nna le nna ke involved ke sebetsa le maponesa ke sebetsa le di-lawyer ebile ke sebetsa le di-social worker so ke kopa gore nna le wena sergeant a ke tsebo re ka kopana jwang because of obvious ke lady Blue Street Channel ene ke sebetsa le maponesa a mang le bo sergeant ba bang so ke batla ho understand gore dipampiri di tlile jwang bana OCO she's from Zimbabwe ho tlile jwang gore mme a gone mo ngodisa because of le passport a ebile ha you know as we speak tsela o tshile montomtala yes ona ntho re fitla amaphepha anginawo mara i-assignments nginayo si awungiyeke ukwetselang sergeant funeka passport valid one no problem awunabuthatha dene ntho ke tlo yetsang wa tseking ka gore ke tseba sergeant Nicholas le sergeant Sipho no problem ntho ke tlo yetsang le nna ke tla vesana ke ba founele ke shebore like the cases tsa lona di tsama jwang go bile be involved jwang ane batho ba baolo yeah my brother yeah so ntho ke batlang go tseba gore ke mang a yentseng o usang wele dipampiri ha o di bon dipampiri because of like hana any right or a yetse because of ntho ke shebile ngo ke searchile everything di documents tsa bana ba everything di sharp so ntho ke batlang go tseba ho tla jwang bana ba bana le labo bona mme a hlokafetse ebe o usa tlo thola ntlo o le bribe le ke oh so chonge
So chong di-documents tse tsa di ngotseng ke tsa fraud ke tsa maka because of ke tshwere ntho tse di-original mo. Yes, Sergeant. Because it's a legit. Lena ke tshwere di-original copies mo. Ha ona dintho mona. Ke tshwere di-original. Ha ona dintho di-copy fela tse di print. Ke ntho tse original mo. My brother ke bana ba mme wa ba tseba o se o. Ke bana ba mama ba ba tseba. But you know what? Ha re tse so ska ba le bothata because if I work with the police stations at different tse di ngata. Ke tla bua le bo sergeant ba bang. Ke kopa ska mpo. Bile re phone ile ka phone now. Ke tla e mapele motho mo please. So ke tlo kopana le bo sergeant ba bang. Crash services hantle. O tlo kgona ho ntwetsa wena ska o le sergeant. O etsala jwang? Tlalla bo front. Tlalla bo tsotsi. Tlalla bo tsotsi. Tlalla bo tsotsi. Kopa le mthelo. Good. Awubambusisi. Khona ngizisela imali yabantu. Awuna phone hayi boyfriend hayi. Ubulale ka mama lo muntu ubulale umama wethu wena. First of all Sergeant utsibile jwang Uyibuyisela imali yabantu mkhona zinyana we-fake wena. Uthi number yakho Wena mkhona zinyana we-fake. Wona ngena la endle. Nalo mkhona zinyana wakho we-fake la uthi wena usuka endleleni yami unganamaphepha uzo-onyinzi. Ha re tsengiso. Ane ntho ha isa hloka Plus una le bo sergeant ba involved. Plus high street journalist sebetsa le maponi. I wanna also Google sergeant o sebetsang le yena. Mamela thola nna ke tsa ditho mla. Wa bona sergeant o sebetsang yena ke batla gore a thodi hore dipampiri o di tshotse jwang tsa reng bona o tlile ka tsona ho etsela eng. Ho tlo khona ho shila ngithi ukuthi unazo amaphepha wa thola. Kanjani documents ungana maphepha? Ke kopa ukuthi awuna passport. Wena uyenze kanjani ngamaphepha? Umama ubhale nini lento lokuthi ukushiya ngayo indlu umama mesikhuluma naye. Besikhuluma every day ngefone. Wenze fraud. Wenze fraud. Angithi mama uyaqala affidavit. Ubhala affidavit mama. Waya kuphi? Ikuphi? Ibhala uyisele isayitshela. Lo boyfriend yakho. Akunankinga. Ngicela wenze so uhamba nathi manje ngicela siyeni ku-surgeon masuka la. Ngiyakwenza ndaba. Asiyeni ku-surgeon. Hamba wali ngihambe lo defike kunikeze namaphepha. Sihamba nawo. Uzosibonisa police station because of nami ngisebenza ngama-police. And if u-surgeon une-fraud uzovelelwa inkinga kakhulu nawe uzoboshwa. Mina ngilali ngesisi. Izinto ezisnacks angizithandi ngoba ngithanda ukwenzela abantu kahle. So into engizoyenza uhamba nathi wena. Masuka la uvala wakho umnyango ngifuna ukuvala ishow siyobheka leyo affidavit ebhaliwe ukuthi nini ne-signature kamama siyibona. Uyaya ke. Uyabona ukuthi mawucabanga ukuthi uzala ungadlali ngemnqondo. Yabona wena nalomkhwanazi angeke uzojuthe mina ngiyasho ngithi angindaba ngibamba namhlanje nonke ukumenemene namamelemene mayisisi usikabapala kanina angeke ngihamba njani uzela labantu uzanga nama ngiyibona uthola ngayiphi ize ngawe uthathe abanye abantwana wena baqedile ukukhuluma nobufakazi balokho wena nini obufakazi amaphepha ngibonisa amaphepha abokulu mama wala uqulu ngine merit certificate ngina le death certificate ikai death certificate ikai merit certificate ikai title deed asele boyfriend yakhe yonke everything is certain hayibo boyfriend iyozokunikeza indawo yokuhlala wena uphume la ushume nalo session sihamba nawe ucela siyeni ku surgeon ke ngicela ukungena endlini uzoma la unendlu wena kuthi kikopotshara mayisisi utsamalena angindawo usikantshwara pho utotshwara ene ke kwala so kuthi kikopo make sure mayisisi ha ke ne montlong ke batla o ntshetsa botsotsi re tsamale wena re lo bona sergeant ke tsebesa le maponisa different utlile fela ka rona le bomenemene ha tlo dlala ka nna not lady bakubhatalile labantu abangibhatalanga bakubhatalile unobutsotsi wena ha una le botsotsi batho ba baholo ke a tshepa gore la bona gore ntho e etsalang mo ke fraud itse ke reke tlamo o sa ke fitla o itse hana dipampiri tsa mo sa ke fitla ska ke fitla mona o ntshedizo hana dipampiri stukutuka se ke fitla so founela sergeant ane ene ke a bona ke le ponisa don't wanna lie o kentse le uniform so founela sergeant Mukhwanazo sergeant Mango tsa mo tsebeng ska ha founela jalo sergeant ntho etsalang go eng sergeant sa bua o suna le dipampiri na le ding eng so bua go ngotswe di affidavit o etso eng ke kopa no nka maisisi ska ha re ntloe ke ya hae bana ba batho ane ba batla ba sokole ke bohloko batho ba baholo ka la bona le jarete kaofela e golo phela jarete e golo a di ngwana la e golo bana ba ka ikagela le ditloholo tsa bona ho etsahale eng so a ke tsebe yo go dula batho Come on, you don't keep. Hey, wait again. Kiss such a too much.
Usabuphele simpapho lokuba manje uzongivimba ngingakhambi. Lalela wena hamba naye police station. Sesitoksini namhlanje. Another thing imakethe rayifika Wena nale police yakho epolice. ke di festele di thubehile bona so ntse ke ipotsa o sure o dula mo like a ke tsebe go safety kae ke ipotsa go jwang ka mone monyako o bulewe kwetso so batho ba baholo nna le ntse e nkutlisang bohloko no re na le re dila bana bankelwa dintlu tsa mahabo bona ka baka la fraud so a ke no idumella ntho as long as sentse ke na le strength sa o thusa batho le ntate ndimo phile strength sa o thusa batho ke tlo make sure that ba ka yetsa a ke tlo dutwa ke bo Sergeant Mkhwanazi ke sebetsa le maponesa almost the police stations are different and ba tseba Lady Blue re registered le bono ntseng ke le rata ka fela guys ke nka my CC ena ke nka my CC jole ke tsamaya le ena a nkise go Sergeant O and if Sergeant ana le fraud ke batla mo bontsha ke nna mang I'll see you in the next episode yes baby ha Ngela kitso. Akitsamai. Oh, akitsamai. Akitsamai. Uwe Ngingabaleka lo muntu. Ngibaleka ngiyaphi? ubaleka Ayiphuma ngegate yakho. ubaleka Ngoba siye police station. usebenza affidavit Ukusela ngeke ngihambe musa. ubaleka Ngeke ngihambe. no ubaleka uzipha ubaleka yeka ukubaleka mina ukuthola uyitsotsi wena Njengoba uyitsotsi ubaleka kanti uzokwatisa kakhulu. uyabona asambeke awusutsotsi ke asamba utsotsi My sister kuba it's not my sister wena Kuba usanthwala. Ngiyawukhupha. la uya khona kumele bayenze uyabona lo Sergeant Mkhwanazi project mhlambe bafuna uyafuneka lela uya khona ugande angazi umntoro Kanti umntoro. Ugande wena. I-boyfriend yakhe lo muntu. uyajola no Sergeant Hey, why must phone avela azi ukuthi ubuye? Why must phone avela azi ukuthi ubuye? Mina ngeke ngize ngihambe zolinda umkhona zazafike la. Hayi siyakuyo Yena mfana. siyakumkhwanazi Umkhwanazi special ani Ngizolinda nezafike. Awumbonisa ukuthi nami nginomkhwanazi awumbonisa ukuthi nginephoyisa yami yeah siya kumkhwanazi Angihambi, ngizomlinda manje azafike iphoyisa lakho le Mr Gucci awumthware mo bontsha go lona Uyayibona le attitude mesikhuluma ngayo iyo. Iyo le attitude le. Gucci a ronke Kuba unyeke tu. Gucci ska go Jwale ukuthathela abantu amashaka Mr the try to ngela batho dintlu Sihamba nawe police station. nakhona Siyakuyo sisele le mfana. ndaba Kuba ye-3 months santhwala. Wathwara uthwara uthwala isisuthu wabuwa Ngiyawuthwara. wabuwa le njalo. ndaba ye-3 months ngicela ukuthi beke kuhlale kunje sivele asambe sobona iaffidavit asambe sobona affidavit Kuba santhwala. wawuthwara ulimene mene wena Sara ngithi vele ulimene mene Isigebengu lo Kuba muntu. santhwala. Ngiyawukhupha bathi. sambe ngeke Uyela eZimbabwe namhlanje. manje ngicela ukuthi usemabhola ngitho siyakujampisa futhi sijwayela amasiko Hayi inyembezi lezo ze2 cent. Uyathi police station. Uyobosho la kana maphethe. Woshiwe Akana passport into yokuqala akana phepha lokuzositshela uthathwa uyi. Kanjani? Uyabona? batho ba baholo re nkeng go msire mekene koloing because what's happening re lo bonang mokhwanazi because of yo bana ba batho ba tla gona go nkela dipampi dintlu tsa mahabo bona tshamena tsha ba ska ba le mo ba robala ya never ntse se stop ke le rata ka fela umuntu wakhe Get which